kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Tohanakle Jesús kirat nahe blitenamit hokwe blistolom utkishtire. Salish kohriban lach Moisés shekohlak lach tzib ut elach parisei. Chebanu ut chepap chishuni liteshye ere. Abanan me banu hok nekesh banu eban shpanak nekeshye ut inka nekesh banu. Ashal al liiq nekeshbag ut nekeshke sashbene itenamit. Auteban chimokorikin ruh rukeb nekerach rikasinkil. Chishuni lalakesh banu jalrenak ilbilakesh bane itenamit. Nekeshyu lisloklach etalil ichagrab chishpekeme hokwi chirwe blistel. Ut nekeshtik saob ru lire liraqeb. Nekerach kwang chishkolomil limesh nak nekekwak ut nekeshsik lishpen nakh saeb lichutlebalkam. Nekerach nak tekech sailalem chol saeb likajil hokwi nak tsolonel tekyekhresh bane blitenamit. Autlaesh mishkule chol shkabankil achtsolonel. Shpanak khun akhwi achtsolol ere ut chkhonilesh laesh erit ineri. Maani chityekwi qatyukwa saruchichot shpanak khun akhwi leyukwa alikwan sachosha. Chimokochishkul echol shkabankil akhkamolbe shpanak khun akhwi lakhkamolebe aan li Krist. Li ani nimsh kwankil saiyang aanak akhangel cheru. Li ani nashnimobresirib takubsir kwankil ut li ani nashkubsirib taterqusir kwankil. Ratin likakwa